infrastructure. Yes, the other day turaragia uhoro wa Vision 2030. Na turakĩririkania arĩa main authority. We are just 5 years shy. 2030 is just 5 years away. Na nĩ tũkũria tondũ Vision 2030 gĩkraftwo tũrĩ ogĩ. Mĩaka nĩ thire. Hii nĩ tũkũria mũnene. Tondũ no tũrakĩigua ũhoro ũrĩkũ. Wa Vision 2030 nginya ĩkĩronchwo. Yes. And I think some of the the crafters, I think Governor Nyoro was among the people who crafted it. He was among the team. He sat there, and I think Bitange Demo. Akina Bitange Demo, akina former governor wa Korea Nyeri. Yes. Ahoma wa Gakuru. Yes. There's another man called Kifathi. Yes. Yes. There was that team. With the panel of crafting Vision 2030. And should we realize it, we will have quite a good milestone. Yes. No rä u rä maå ndå marä a tåna me manene gå kå rä kwä tå kä rorangaga å guo mä tandao å rä a bå rå ri å regariå hau nä wanjä rire express wä no itå na nä gegagia nginya andå a Tanzania, Uganda and the region. The Nairobi Expressway is the first one in the region. No, it is. Actually, na mbica iria hå ragwo kuma igå rå rä people get wowed by it. Yes. And I wish it could be longer. Nä kwarä na å horo wa kå mä twara nginya Mambatha. Yes. I think the plans are still there. Gathina ukagira ha funding. Na nä wakä må thuri å rä a nake å ragetha na kå rä a nä acokete kå rangä rä ria mbia må no å gå tå ndonondi. Na nä andå arä a mahetwo wä ra å cio I think the Americans agwaka express wä gå thiä Mombasa. Rĩu the vision might take a bit longer. Gwĩciria Biden rĩ nĩ anyitĩte ũhoro ũcio mũno agĩcoka akĩhũra thimũ akiuga abai mũrũgamie harĩa he handũ hanyitana. Tondũ I can also imagine the monument of debt ĩngĩtũigĩrĩra. Gũthiĩ Mombasa tũraria ũhoro wa kilomita hakuhĩ 500. Yeah, about 480 something 500. Now of course we are looking at the detours. No ifara na ndege yake go swi. Koguo me kilomita mau matandatu. Yes. Gwĩ kũndũ kũrĩ ongererwo lanes na what have you. Gwĩ tũtaũni kũu tũrĩ gĩkĩrwo kũu CSR-inĩ ciake. Yes. Nĩ ngĩthondekwo kwanja yakinya na kũrĩa rĩ ũmenye taũni ciakũra no area just gwĩkagia na andũ ngiumĩra. No kũrĩ thondekwo underpasses na overpasses na interchanges. And you know an expressway like that ndĩngĩthondekwo ũtegũconsider pit stops. Yes. Handũ ũngĩnyua maguta ũtegũcuka, handũ ũngĩpaki marori ũtegũcuka. Yes. Na kũndũ nginya ũngĩnyuaga cai no rĩe. Yes. Nĩma. Koguo it is not a small project. It is not. Ĩyo ti ĩno ya haha ũmenye ta rĩu ĩno ya kuma haha Westlands rĩ ũngĩmĩtonya rĩ ndigwĩciria they have a public ablution block. Sidhani wanayo. No uchukire uhoe hau hari andũ aya kũrĩhia meka atĩa. But 27 kilometers why would you need that facility? But you see anything can happen. There can be a snarl up there. Ndĩrĩ no kũra urĩte rĩ andũ matiarara hau igũrũ. By the way anything can happen. Na nĩ ndwĩtiga mũtoka ya ume ũthiĩ. Gwĩciria acori rĩ matiaboaciĩte kĩũndũ ta kĩu no kĩ happen. Monie mũndũ agĩkinya mũrorongo nĩ gũkorwo agĩciria harĩa gũthiĩ andũ angĩthiĩ. Makũheaga at most 20 minutes. Ũbatiĩ gũkorwo rĩkĩtie Westlands nginya mũrorongo. It's true tondũ ndĩkĩmĩgeraga ĩ ona ũthiĩte wega ũtaigĩrĩire mũno rĩ 15 minutes umĩte Westlands ũkorwo wĩ mũrorongo. Rĩu ũgĩthiĩte na speed ĩtarĩ ya igũrũ rĩ ndagĩka mbaũni ũbatiĩ gũkorwo rĩkĩtie. Which is enough gwĩbanga ũgĩtonya no gĩka atĩa kana ũgeterere ume. Yes. Never mind, it's only 21 kilometers. 27. Yes. Mũrĩmo kwĩ maũndũ manene mabũrũri maya metagwo ma first and second world. Yes. Thiĩ tũrĩ twauma third world. Aca tũrĩ o thandi mwana wa Jesũ. Ka tũrĩ andũ twĩke atĩa? Now we are still third world. Ona tuna super highway. Aye. We are very far away. Ona tuna expressway. Far away. Ona twina kĩrĩa nĩkĩĩ twina kĩrĩa. What else do you have? Dogo kudu. Still third world.
We could be tondu riri. You see the longest bridge in the world. Daraca riera-ini. Itago the Danyang Konshan. Hatidu. Danyang Konshan. Igia saudi tagi China. Ni China. It is well, today humu no compare expressway wito. Tondu ina kilomita igana ria 65 how. 165 kilometers. 165 kilometers. Yes. Darasha. The Danyang Konshan. 165. Yes. 165 umeta Nairobi we mbere ya Naikuru. Riu kou guothe ri. Othireire iguru. Be iguru. Not an expressway. Darasha. Ya kilomita igana ria 65. Yes. It's only 2 miles is there about. Ugathiira iguru na gwe kundu ikihituka the Grand Canyon ri ikoro iguru mita 600 mekid. So it's literally you are driving flying. Yes. Iko riera-ini view. I can imagine the scenic view. Na yofara odigo cia ngari aba iko mechanical test. Tondu ingithie storere kuu ndio ungika atia. It's a technical problem. Yes. Naona ithuĩ witũ ni 27. Yes. Na bado tunashtua majirani tena sana. Moka huko nginya etawatia andu amedagia tours. Tours. Aya bonfire na ki. Kuu ni makona package ya ukakuona expressway. Zunguka Afrika yako ule. Ni mali package yako kana Nairobi. Kuna expressway. Tunawatangazieni safari teule ya kwenda kule Nairobi. Kati ya maajabu tutakayowaonyesha ni ule weta muundo ke. Muundo msingi. Ule muundo msingi wa expressway ambao ni wa kwanza kwenye Afrika yetu ya Mashariki. Tutaanzia pale Westland. Tushukie mahali kunaitwa Mulolongo. Kisha toka hapo tuingie Sikalodi. Muione barabara ya leni 12 takriban. Ya Wakenya wanajaza. Kule alafu tutaenda Dongokundu bypass. Tugithie China wia nathi. No. Ai. Ekodo yethe thukandaraca iguru ni. Let's go to the likes of Germany and Australia and see monstrosity. Yes. Wakora para waji that straight road is how long? Yakora Australia. Yes. Is 146 kilometers. Straight road. Perfectly straight. Yes. Did a corner. Hakana. Korea Australia. Yes. Is the longest straight road in the world. So you can actually see the linear perspective because I'm imagining being straight. It is rather flat. You know, a flat. Kiharokia faraka adwena kalima straight. Gariona tigehiga break. Yes. You have to have meanders and bankings. Yes. Acio ni monete maundu mau tene. You see ko ure. Ni mane metoka kindu gitagwo lane assist. Lane assist ne kuga atiriri. Gari ino and there are those cars here, but here they will not help you. So don't make your lane assist nyoka okuigwa kigo kwa mundu. Which lane? Lane assist re. Kana mau road. Yes. Lane assist ne fara emaketwo wega pio. Gari ne programmed. Yes. Wekira lane assist gari odegi mafara onayo kuhutia kefara. Yes. Ina kido gito cruise control. Na ina kido gito obstacle, you know, isi cia go sense kido. Sensors. Degi gotha kido na degi mafara. Koguo na no ikare oguo mekia etwa re. Yes. Goko agandu no meke ngero. Oko ogekira lane assist okiuma eto urue kana eto yaki we. Omekira lane assist aturaingira museum. Ogeria kwara huko wikora kangeni. No, have features tawaka oku. Goko You see like cruise control. Even basic cars need cruise control oku. No ramekira ko. Ogioria fa oro to ni athiete Germany ri. He para cia reni
akuhe baoni. Yes. Ukora mwisho yale it has no speed limit. Na nikio ngari cioka mukoria atiri. Ara mathondekire ngari cithie 240. Speed ya 240 na 260. Cingithiera ko ni kuri. Kou nä kå rä bara cingähota gå thiä speed ä yo. Yes. Wewe na wa minoga waku harä å gä thi 140 woigua ä yo ä matatå gå kå rä gå kå matatå no ona å ngä thiä kå matatå ona ndå kä rä igå rå gå kå ona gå thiä na speed ya 200 ma 40 rä å rathiä kå where to heading where no which road Goko ngari ĩngĩ achieve such a speed. Yes. No aga ngari cia presidential motorcade. And they have right of way. Yes. Ayo makoo bara mahateirwo. Magakora wiko kilomita cigana mbere. Is it 2 or somewhere there? Dio nĩ cigana no acio bara ikoragwo ĩ clear. Yes. Gũtirĩ na obstruction. Goko no hingũrĩirwo express wewe nyoika. Na no uri agakona handu wigue he iwe agane ndirathio muno ningĩ nĩ wekĩra cruise control yaku wamĩigĩra harĩa rĩa forte. Yes. Ucoke ũkore wandĩng'ongi rĩ mbono ya nyeni rĩ kana ikondo itogete ona ndurona mbere. People who buy supercars here, they just buy them for gratification. Gukenia ngoro ciao. Yes. Hari kiundu tangiperform na ngari guku. Yes. Ona tero ngigura Bugatti ri ira eto the Bugatti Chiron, the Veyron na ria ndakwiriuma 1. Ikane gwite the 1.2 billion. Ira eto the Bugatti Love to Noir. Yes. Ya ndweri omundo ikaragira make mau milioni 600. Yes. Ungikigura uthi nayo ku. And I think it clocks around 500 kilometers per hour. Otwarire ku. Ona ne bambu cigana ngiruga. Hakuna. Kuna. You know the clearance yayo ĩ haha thi. Ground clearance. Ona bambu cia haria. Bambu cia mbere waigira thika rodio cikoraga ku kire wax. Bambu cia mbere ni kire wax. Ndĩngĩrũga icio. Wezi. Rĩu gũkũ super car ĩrĩa ũngĩgũra rĩ. Le Plado. No Plado? Yes. Na Fiat. Fiat. Ama Mercedes na uweke spacer. Ama Range Rover. Na Range Rover pia. Kuna mbalimbali utapelekesa. Ianze kukuambia maneno 2-3. Ianze kukutafutia maneno. Na sio maneno ya pesa shashe. Sababu wesko unahisi matagi. Hata kama unaweza nunua. Kuna hasala uwezi taka kujiretea. Yes. Sienda huko kununua Jaguar hadi E-Pace na F-Pace. Yes. Utaumia. Uwezi sienda ati unaishi Mulela Wadalacha na ununue Maserati. Ama unaishi Joska na unaigia ndani. Na unaigia alafu ujiwekere Rolls Royce. No. Hapana. Hata wale wako naso kwa Kileleshwa na Lavington zinakuaga sa show off. Hawasitumii siku zote. Wakiona nao wanairudisha wapi? Nyumbani. Wakiadalua. Kutoka hapo you go back to molesting your Toyota. Nĩ thaa 11:46.